Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. Çünkü başlandır biz barımızda kireylerini poskaçacağız. Мен мұнда бірнеше әуелек концерт қойылмын деп ойламағандаймын. Менде концерт. Бұлаңда да өге. Бұл бит Мәскеу. Бар халық культурасын бәйлей тұрған бейік қала. Мұнда менің кумирларым. Һәм мен мұнда қонақта. Мұнда башқа ритм, башқа пауз. Bu filmde benim nindi ularga minganimni silisim, yamoqtamasim kelmaydi. Aytasi kelar, men borodek g'o'zi o'g'il yigit. Turmush ijod yo'li qo'yag'ini yetmaydi. Bu kadrlar boshlansin Moskvadan. Chunki Moskva sen просто kosmos. Oydan ayırak gitsek de, barımır tuğan yakabızını sayınlarız. Tuğan yakabızını Kazanlı. Kazanlı bir ne bilen alıştırıp olmayın. Moskva kosmos olsa, Kazanlı yıldız, balkıp yaratırgan yıldız. Kazan! Kazan! İşitme! Kullansa! Başka yapıyor!
Kurulacaklarından, Aksu ayaklarından, Şirmişen'den, Aleksiyevski'den, Bazarılmadık'tan, Gömümen Nişaristan'dan kaynarsana! Tadımda gittiğimde hoş geldin yoktanım. Dargalı davullu gizlerim. Gümbürler işilse, yollar gizlilse, sinsiz bu dünya kışlarım. Biz benden dibrere yazmışlar. Bir gün gelip geç kalarım. Tadımda gittiğimde, sallar ettiğimde, kanıtsız olayalar. Tadımda gittiğimde, sallar ettiğimde, kanıtsız olayalar. Hoş gidemdiğinde şavudan. Hoşunu resmen. Biraz da. Seyirden gider mi? Dikkatten gider mi? Sındıydı aklım sındıydı. Bizden gönlümlere yazmışlar. Bir gün gelip düş kararı. Hep böyleyiz. Tadında gittiğinde, sallar ettiğinde, kanıtsız olayalar. Tadında gittiğinde, sallar ettiğinde, kanıtsız olayalar. Vadette yanlar asiyüler, şanlıktan halkın şakılar. Koylardan yuvarlı, koylardan yuvarlı, bekletti vatan şapları. Bizlerden dibrere yazmışlar, bir gün gelip düş kararı. Tadında gittiğinde, tadında gittiğinde, sabırlar ettiğinde, kanıtsız olayalar. Tadında değil, tadında gittiğinde, sabırlar ettiğinde, kanıtsız olayalar. Bunlar da güzel. Просто покайфуй. Bayram bitmedi. Gaza geliyor. Bizlerden dibrere yazmışlar. Bir gün gelip düş kararı. Tadında gittiğinde, sallar ettiğinde, kanıtsız olayalar. Tadında gittiğinde, sallar ettiğinde, kanıtsız olayalar. Kanıtsız olayalar. Hürmet başlasınız yazın rahmet. Rahmet. Pardon. Hayırlı kez, hürmetli, yaratgan muhterem tomoshabin. Uzoq seriyasi kelmay. Bek zo'r rahmat sizga. Mening shu bilan kelgan yubileyimni
Urdat aşkına gitsin. Mega Mega. 35. 35. Kulay kazan, kulay. Tuğla günler, damat özne, gül yasamı derler. Mutlu sözler, önüne yürü, düşükten bir derler. Kışanı büyüler, şişekler, kışan kışa bindilerler. Koşa yerler, dönüleylerler, üstün günler yerler. Alkışlar bilen uzatıyor. Firdevs Cemayev. Dostlar hayırlı iş, isen mi Kozan? Bana Cemayev, neydi halı kileyime? Götürürse, takım bir taparayla kız. İsen mi Kozan? Aynen, biz de şu şovkımda eləyək değil mi? En yaxşı jırçılarının birisi Firdevs Cemayev bugün özünün 35 yaşlık zor yubileyin beyramida. Siz şakırılgan konaklar, biz şakırılgan konaklar, hem elbette de Firdevs'ni en şəp, en tanılgan artistlarla bugün tuğan günü bile kutlayır. Şuna göre en şəp alıp barışlar da bugün biz saklayalım. Allah! Tataristan'ın at kazanan artisti, Tatar Radyosu DJ'yi, Tat Mustafa kanalının yüzü direktör benim kurutmuşlar. Gülnaz Safarova. Tatar Show Business'ında şöyle özünün ismini tanıtkan yigit, showman Ayrat İlyasov dostlar. Ne şuna gerek bizge? Biz sizin energiyinizde bugün alabilsek iş devamında atıyoruz. Eydeniz güçlü de alkışlı değil mi? Eydeniz rahatlanıp yılmayı. Gündüz etmişli. At duşi beyram iti.
öptük eli bugüne. Biz sizi просто любим. Şolay deyim. Sen bilesizmi, bugün Firdevs'in kutlarına büyük konaklar kimdi. Onlardan kaybırların biz hazır sahneye gedəşirmiz, elbette sizin güçlü olmuşlarınız aslında. Nurlat rayonunun Boşkarma Komiteti Jitekçisi Urun Basarı, Elfiye Salih kızı Galavuddinovan'ın sahneye gedəşiriz dostlar. Tam şolay yok. Biriga Bütün Dünya Tatar Kongresi Qozon bölügi jitekçisi, Nurlat rayonu Yoktaşlar Reisi Ferit Feyzulu Miftah'ını da dəşəbiz. Bizning alkışlar, hürmetli qudaqlarımızga. İsen misin? Bir sekund biz Firdevs'le dəşəgəyik. Dostlar, bizning alkışlar bugün bayram konserti kompaniyasida bayram ruhunda devam edecek. Hayırlı kış, isenmişsiz. Hürmetli Firdevs Ferit ulu, rüksiyetiniz sizni, Nurlat Municipal Rayonu Başlığı isiminden çın kümülden bugünkü Hümer bayramınızda, İşat bayramınız bilen çın kümülden tebrik ege, ikteşler, akışlar. Vazifa bilen gittik şu an buraya. Rüksiyetiniz mine bizning jitekçi isiminden rahmet hatlarda tapşırığa. Firdevs'nin icad yolunu bilesiz. Na samом деле, koyağına barmasa da, koysa ülkede, koysa Tibet'te, koysa şehirde bulmasa da Firdevs'nin bir devizi Nurlat vперед. Şulay mı dostlar? İlk şulay. Firdevs patriot ol bizning rayonumuzun gana tugel, bizning respublikanıga. Bek zor rahmet sana Firdevs. Senin jırların, mыңların için. Сиңа теләп каласы килә иҗади уңышлар. Бик зур рәхмәт сиңа. Менә монда минем кулда 2 папка, бик матур папка инде. Беренчесе менә бу инде аның юбилее белән чын күңелдән котлап, менә монда матур сүзләр язылган. Икенчесен мин тапшырам инде. Рәхмәт хакы үзебезнең глава исеменнән. Бик зур рәхмәт Фирдус сиңа. Bizning alkışlar, tebrikler sözleri hem elbette Firdevs'e tapşırabız bu rahmet hatır. Min sıraraydım bizning бүләкләрне чыгарырга рәхим итегез. Firdevs сиңа үзебезнең җирлектән инде менә бу бүләккә аннары әтәсе килә Нурлат итмәгеннән пешкән безнең бавырсак чыгарыгыз, пожалуйста. Бик зур рәхмәт. Без синең белән горурланабыз. Рәхмәт барыгызга да. Килгән өчен хөрмәт итеп аны рәхмәт. Әлбәттә, бик зур рәхмәт сезгә дә. Һәм инде сүз Фәрит Фәйзович сезгә тапшырабыз. Hürmetli milletveşler, hürmetli yaptaşlar, hürmetli kazananlar, indi Firdevs'in tuğan günüyle muhtarlar, min barlık muhtarlara koşula, bizimle isimleyen Bütün Tatar Kongresi'nin Başkarma Birleşmesi'nin Halklara Birlik Reisi Erina Zilnuş Zakirov isiminden onlara rahmet hatı tavşırığa rüksat ettiniz. Muhterem Temayev Firdevs Ferit ulu, milletimiz alındagi ulug' hizmetlerinizni esga olib, Tatar halkının tilin medeniyetini üstürüde, grup adetlerini saklab qoldi, boshqargan zo'r ishlaringiz uchun Bütün Tatar Kongresi Boshqarma Komiteti sizga zo'r rahmatini bildirib, ham kelajakda da o'ngishlarga erishirsiz deb ishonaman. Bek zo'r rahmat. Endi men o'zim Nurlat yaktaşlığı, Nurlat rayonu yaktaşlarının reisi olarak mında oturgan, Qozonda yaşagan Nurlat Oktyabr rayonida tug'an xalq isminden shulay Firdevsni tabriklayman. Onlarga uzun ömür, bala bexati, ona bexati, balalarning umidlarini bexatini ko'rib yashasin deb tilakda turaman. Ko'p siylamayman. Tilaklar olar ko'p bo'lar. Bu tilaklar tilab bilan tugul, ularni biz o'zimizning turmushimizda ko'rgan kebek, ularni bexatni o'ziz izlay, halal tovushi bilan, o'ngishlar bilan ala kishilarga va rayonlarda da, avullarda da buluşar. Şuna göre bek zo'r rahmat. O'z ismidan Abdullah Tukay. Bu uğrunda güçlü olmuşlar bulunmak dostlar. Çünkü zaten efendim özellikle korkuyoruz elektriklerle. Biletlerini hoşçakalın. Alıp zor ol, güçlü ol, dertli ol, mumlu ol, edip ol, şair ol. Abdullah Tukay. Büyük sözler. Rahmet, tebrikler sözleriniz için. Büyük rahmet.
Welcome biz rahmat sizga. Zo'r rahmatlarimizni bildirib, men aytaman, mana Firdusga ko'p kuchlar yashab kelganlar, men polio chudeslikka bo'la boshladi bu. Bizim hayrat bugün Tuğan kanalı bu başlığına Tuğan kanalı kutlovlar datamın yavaşça bulaklar birleşecek. En mühimi ana sahnadaş kollegaları bir artlı sahneye çıkıp kutlayacak. Şuna göre yılmayınız dostlar, hep güçlüydü bu alkışlarınız. En birincilerden bulup sahneye kimini döşem Zayrat? Firzer Murtazina, автор boshqaruvchi, kompozitor, tanilgan kompozitor. Tatariston Respublikasining otqazangan artisti Firzer Murtazin. Alkışlarınız. Zıttırıtte, kızlarcıda, yaş para dilermiş. Yek var da yüne bildi, gelin sigizde gireş. Yansıttır, taşıttıra, şantası yufi sebes. İnan işe eş bulsana, yüreğimde uyusuyuz. Yansıttır, taşıttıra, şantası yufi sebes. İnan işe eş bulsana, yüreğimde uyusuyuz. Parpayuna beni şeşlere gidermiş. Yaş var sayılırlar, kalın yürekle gelir. Yansıttı, taşıttıra, jantası yufi sebes. İnan işe yaş bulsana, yüreğimde uyusuyuz. Fıstık yeşer, yeşil güzel, örnep yanına gider. Yaşatları dayhamanın, hamanın teleyine. Yansıttı, taşıttıra, jantası yufi sebes. Onlara şehirliş bulsana, yüreğimde uyusuyuz. Yansıttı, taşıttıra, jantası yufi sebes. Sinan işe iş bulsana, yüreğimde uyusuyuz. Sinan işe iş bulsana, yüreğimde uyusuyuz. Çekimde kaptanım, Firdus'u, bu hakkında bana. Bir tarafa. Firzer Murtazin. Firzer bana zo'r rahmatlar. Bizler ama kurun işinden çıktı değil mi? Ko'rinishi Şovuna kurun işi kirdi. kutilmaganda kirib ketdi. Ah, men aytaman, qara, motorgina gurli bizning konsert, deymi? Ya ara sen en mühimi ko'rasың, o'shirishlar Firdusga she'r bo'lagida, değil mi? Ko'pmi shashaklar dizilib qo'yilgan. Shashaklar bilan kelgan tomoshachi. Sen narsa bo'lagidasan bugun. Bilmas. Shashakka bosqansan sen, nima shulay turasың? To'xtang, normalgina siyashib turaylik, mana butunni buzolsin sen сразу. Sen bir qo'sham bilan bir narsa bo'lagitmaysan, bil azirliksiz kelasiz. Shuningdek, Motorlik kiyinadi boshqa. Далее, Bilnas, to'xta, yana sen hamon bilan menga beylanasan. Menda понятно, men er kishi, может, men bu apparaturani toshib bo'lishganman, deyman. Mana sen narsa bo'lagitasan bugun, aytaylik menga. Birinchidan, men bilan motor deb kiyinib ketdim, deymi? Bek zo'r ish bo'ladi. O'zimda ko'ra bir bo'yab, olqalarni taqdim, yoqroqli ko'ylaklar kiydim. Bu tarmoqlar bo'yog'ini ko'p ishlaydi. Ko'p oqcha deyin. Sen o'sha to'lab ishlaganingga yo'g'on suylama. Aylan, tinglaysizmi? Ikkinchidan, siz ko'rmadingiz, ikkinchidan sen piramida qirindashda yaltirab turadigan oppoq tisdagi Mercedesni ko'rdingmi? Tak. Oppoq shunday. Oppoq ko'rdim. Ko'rdingmi? Ayi. Mana men naq shunday oppoq tisdagi futbolka ko'ylakdan Firdusga. Firdus, Chamayev degan imom bilan Mercedes nada. Shol
Әйбәт бүләк бу Гөлнар Ну, Султанбек. ну хотя бы айрат бүләк. Әйбәт, әйбәт. Ярар. Әйбәт. Җырчылар инде җыр бүләк итә дигәндә, димәк, киләсе җырчы да үзенең мотор композициясын сезгә рәхәтләнеп бүләк итер. Айрат, ул әле җырдан тыш тагын бер бүләген алып килгән, ләкин анысын җырлап бетергәннән соң алып чыгып бирәм диде. Ә хәзер үзен көчле алкышлар белән каршы алыйк. Татарстан Республикасының халык артисты Рөстәм Закиров! Forever.
Фирдуска, Шашынтай, өзіміздің туған яқлардан шалым шанасы. Фирдус, Allah rahmet eylesin. Bulganlar için uzak yıllardan 35 yıl icat edip 70 yılda yaşayasın. Rahmet. Firdus oturup ko'rsatmaysan mi? Vata olan. Firdus Semayev. Opa! Firdus Semayev! Ayrat, sen kızını qarab turmasın, sevmeysin. Sıymayım şu. Güzel. Rüstem abayla şu yubileyga şapırmışım olmasa da bu şöyle zor aydı. Только ularni ikki zo'rliqtashlarga tegish bo'ladi. Ayrat, sen bilasizmi, uni Xanjar sahnaga shag'ashab narsa olib kelgan, sen o'sha shaq Nerede? 40 qoza olib kelgan. Aşağı. Qoqlagan 40 qoza. Aşıyımız iken ha. Oshimiz ekan, sen o'xshagansan, Ayrat. Bunda bir şey kırk fazla oturaydı bilmez. Endi do'stlar, angladingizmi sahnaga kim chiqasin? Sahnada Shular Tataristonning xalq artisti İlsan! Bayram sahnasida! Şuşaman kerse, yedekler şırgatula. Şırlamışan işit müzik, canımsız bulma yaşa. Şırlarıma canım işi, harmonsuz bulma yaşa. Şırlamışan işit müzik, canımsız bulma yaşa. Şırlarıma canım işi, harmonsuz bulma yaşa. Yolsaladık bilgeleri, altınlar yürekleri. Şırlatana, şalatana, armışın yigitleri. Şırlamışan işitip müzik, şarmırsız bulma yaşa. Şırlarıma canım işi, karmınsız bulma yaşa. Şırlamışan işitip müzik, şarmırsız bulma yaşa. Yıllarıma canım işi, harmonsuz bulma yaşa. Gittik eyde bakalım. Yırlamışan işitip müzik, şarmırsız bulma yaşa. Şırlarıma canım işi, harmonsuz bulma yaşa. Yırlamışan işitip müzik, şarmırsız bulma yaşa. Şırlarıma canım işi, harmonsuz bulma yaşa. Şırlarıma canım işi, harmonsuz bulma yaşa. Harmonsuz bulma yaşa. Eylemler. Senlik savunuk var kızlar. Bir gördüğünüz yazılmışlar. Tataristan'ın halk artisti İlsan. İlsan'la bir grek uzaklap taklon yasasın, senin işen tugul savul. Ayrat, ul xalq artisti, mana narsa ishlasa da bo'ladi. No, Chiqib bir narsa bosib ya, tursa. Gülnaz to'xtalesi bilan şöyle basıp tursa. Sen bana türttüresin mi değil mi? Men o'ylab chiqardim sotga bilan Firdusga narsa bo'lak etamiz. Ikkimizdan, deymi? Ye. Narsa bo'lak etamiz. Mana ana necha yosh, men shuni hatto o'xshash yeymiz da bo'lak etamiz. 35 mingmi? Ko'proq Ayrat. Ne diyeyim 35 so'm. So'm? Necha yosh to'ldi shuni hatto bo'lak. Yo'q, Ayrat, senda bu ideya bo'lib chiqar, hali bu ideya bek o'ng'ishli tugul. Eng o'ng'ishlisi hozir, mana hozir eng keraklisi bizning bunda Shiratdagi xalq artisti dashib chiqarib bo'lish. Shunga ko'ra, ey Ayrat, o'z ishimizni boshqarib
Şolay motor itirip indeşemiz üzerime. Karşı alığı sahnede Tataristan'ın halk artisti Zeynep Ferhittinova, kovatanmaz Zeynep Ferhittinova. Alkışlar! Tataristan'ın halk artisti Zeynep Ferhittinova. Dediğim zamanca Zeynep Hanım. stili. Matur salatlar bitirgen siz. Uylem Elvin Grey deyip duram. Zeynep Ferhittinova. Bu sene biz bayram konsertine devam ederiz hem ihtibar İkramlar var. ekranka. Haliye enişte. Sen balaga bir şeş bikin. Bala bu
кеште сөйлесуге тиіспейтін, бәлки үшкіртіп қарағаdır. Соң Фәрит, күн ертеге була. Улым, әтеңе бір сөз айтәлі? Балам. Ulan, Firdevs. 5 yaş to'lgach Xonliklar açıldı. Onun bir sözü var idi. O şu sözden büyük zakavatlab жүрді, ауызы ватам deyip. Şahs aytayын o sözlerini. O sözler Firdevs'ten birinci oyun kralı 6-7 yaşlarımda hatırımda bulsa. Әти біләге. Қатырлейм. Әгер де ұлымның тілі ашылса, гармон бүләк етем деген болған. Ұлым, ойна, жырла. Бань. Мен өз сөзімде тұрамын. Әйе, сөзімде тұрды. Әтилер алар шунда инде. Тәләпсән һәм зидди. Onun şatlangаны, onun seyiнгәне, o indi To'rlapас başlarında da görüşe kızların jeyip konsertlar koydu. 5-6 yaşımdan әти біләне мені сыныqqa отыртып, гармонны қолыма беріп, мені үйретәләр жырларға. Ғалия, Бану. Бір вақытны қайтып барам мектептен. Клуб алдында жиылғанlar. Халық көп. Әбдізапа клуб директоры мені шақырады. Келелі. Firdevs şurada zor sumkadan, kichkinagina 6 yaşlik bola ol qori ikki etajli bizim mektep madaniyat yurti. Qo'yan qishqirlarga shunda gana bosib turmaydan tishanda hijrozi bolam. O'zim olib mendim da men Tezgina Nurlabdan glavalar chiqdi. German keyin jig'ladi. Siz bilsangiz, so'mkini otib berdim. Men звезда. Benim talantıma tag'in bir zo'r itargisi bo'lgan narsa o hayvanlardır deb o'ylayman. Katiyaniga erib boraylik fermalar, yo'lda shama, sığırlarni oshlataylik, toslarini olaylik, seslataylik, sığırlar bilan siylashaylik, sanab tutib, ular qo'shnilar bilan konsert qo'yaylik, jig'lar jig'laylik. Chunki o'ylaydi meni kishilar anlamasdir. Atını yüzümüzge indi. Ondan tezgene bir iki kapşık seni zorlayayım da jırlay daldan düşüp iyi koytayım. Ушулай менен барыбыз кибитте кетип, сары кетип, сыйыр кетип, бузаулар кетип, даже сыйырлар артында тапталып өскөн жигит бул. Мына ушу арадан ауыл жигитинен мына ушундай даражалыктарды жаза берген фантазия. Bizim kırgı vakitler buldu indi. Ağır işler de gekti, sıvıştık da. Işırgalar bile de sıvışaydık. Emiler gitkeşten betineydim olaydı. O biri kopşamaydı, ben onu kopşamaydım. Вот и приехали. Урламар фуражlarının karışıklı tutakı. Erdirmenlik katırımda Sibirtki sağından mikrofon yasap, Türkçe malayı jırlay, Firdevs oynay, şoypansıp koyganlar idi. Diriklerini koramagan, atası koyup birde işte, ondan çıktı şıpçık beylemi. Malay, ekmalarını karaman. Karmın böyle ekliği işte, siz oturun yasımıyla olacağım. Mine şuraya başlap jiberdi ol, sahne yollarını, Firdevs.
siz güzelliğinize gittiririz. Kiçkinegene Firdevs, oğullarına tügül, Nurlat'ın yüzünde donaldı. Gazetlerge yaza başladılar. 95 mi, 94 yılda mı benim hele jırlagan bereke çıktı videomda var. Yılına 98 yıla kadar ben şu klasta şu kurulda okudum. En tertipsiz, en terbiyesiz olabildim. Eğer buna işle koysalar, ben şokanıp gelip gideydim. Ondan çünkü okuduğu şapalar ben yupkalarını harap ettim, orundukka jvaşka koyup, knopka koyaydım. Kızların sesine jvaşka yapıştırıp, seslerini kestirdim. Şöyle terip beni uçsular, şatlanıp. Benim hürmetke zor verem ızdırıp beni mekepten düzeltiyorlar. 9 klasını tamamlamış. Ben de 1998 yılda Leninogorsk müzik училищесine okurga kirdim. Kichkinegina bo'ylıydı ol. Üstünden barmaklarda ko'rinmay zo'r kostyumin üstünde. Balaklari kiydirib bitlagan o vaqtda bolalar kiyim topib yubordi. Shunda kiyimdan bostirib qoldirdim men ana. Ketdi ekan Alloh akşamı. Ketdi ekan uqi, kishig'ildi. Okurga kirgach, eti eniga bola dedi. Okurga kirgan ekan o'qisin. Tashlab qaytasi bo'lsa ikki ko'zini egar qilmang. O'qir Alloh bir satasi, o'qir. Bizning Mulay. Sen
şekile Erkeklerin gelinlerine var diye Düşlerimde koydum havalıma Kanatlarını taşımışım Zevke gülmekiyim kopyalıktan Erkekliğime anlasana Düşlerimde koydum havalıma Kanatlarını taşımışım Zevke gülmekiyim kopyalıktan Erkekliğime anlasana Düşlerimde koydum havalıma Kanatlarını taşımışım Zevke gülmekiyim kopyalıktan Erkekliğime anlasana Düşlerimde koydum havalıma Kanatlarını taşımışım Zevke gülmekiyim kopyalıktan Erkekliğime anlasana Zevke gülmekiyim kopyalıktan Erkekliğime anlasana Erkekliğime anlasana Teşekkür. Ой, baştan çıktım da şimdi напряженно. Ezerek çıkardı. Arka kırıp birinci sepegeç, rehat olup bitti şimdi. Normal. Ну, туған кем дейді. Құрметті тамашашылар, бір ғана сұрау сұрайын да, кім мені бүгін шын көңілден просто яратып келді, Кім мені бүгін шушында қазір шығып рахаттанып бейі. Туған кем болса. Поддержите, нет? Әйләйді сандуға шүндесін көлімді, сені аман диyorsun bilmeyeceğimde. Раз, два, три, поехали!
Желаю, Фирдус Тимаев, вам счастья, здоровья, чтобы у вас были самые лучшие песни всегда, и чтобы у вас была самая лучшая семья. Дорогой Фирдус, спасибо тебе за твой великий талант, за ту радость, которую нам всем даешь, и за большую жизненную энергию. Здесь сидит единственная женщина, которой хочется сказать спасибо. Рахмет сиңа, шундай ярдәмле, талантлы балалар үстергән өчен, Галия. Бик рәхмәт, тамашачылар. Сезгә бер җыр җырлыйсы килә. Яңашарак килдем. Минем балачагым шундый матур, шундый күңелле үтте. Чөнки без үстек урамда. Урамда шаңгы шуайдык. Урамда шана шуайдык. Урамда куш-куш уйнайдык. Кыш җиткәч, күлләр да біз көткөш, қорлар шестартып, тал чабығынан келешке ясап, көткан ат тезегінен біз хоккей ойнайдық. Бақшалар басайдық, алмалар басайдық, қиярлар, помидорлар басайдық. Көршілерінің қапталарын көшіріп қойайдық. Бураларына әлі қоя итіп ташыйдық. Тәрәзді шақидық бәрәңгі білен. Манчаларының ишетлерін шақып керейдік. Урамға урам соғышайдық. Мужики! Один-одинға шығайдық, қазіргінен біріне 20 кіші келейді герой. Аннан отырып бір мотор айдырып қол берішайық та, урамға оралып таралышайық, бір енді көңілді әбейді қалмайды. Бізде Түбәндарлықта Қыңғырша деген елға бар. Әрбір ауылның өзінің елғасы бар, көлі бар, әрәмәлігі бар, урманы бар. Аның яшығы шында өтті. Біздің де яшылық бәлекегені әрәмәді өтті. Әм Қыңғырша елғасында су құйынып, балықтар тұтып, кеш отырып, мәне шушында біздің Тұба деген орында біздің яшық ұзды. Сағынам мен балашағымны, сағынам мен бірге суғыш өріскен малайларымны, егетлерімні, классташларымны, сағынам мен өзімнің ауылымны. Қазіргі балаларда қолларында телефон, айфон, компьютер, аларны бүйін кеткенде орамға да алып болмайды. Біздің садикта ойыншық, шоңзырлық, шебураш кегені бар ие, аның күзе юк, қолы сынған, аяғы юк, пластмас. Шушының біле ойнарға біз енді ертеңірек келейік садиккада, балалар біле соқша-соқша шу ойыншықта ойнайдық. Абайлар кима шапмағынан трактор ясыйлар ие. Міне шындай менің бәхетлі болашақ. Әбілесіме, интемні ризик қойды. Интемні ризик қырды. Яни әпей білен қияр һәм җиле бешек күкәй тоттырып җибәрәйде көтүгә. Иң тәмле ризык, аның кебек ризык бер кайда юк.
Залда шын ауыл егетлері. Әлі тұрып басыңыздар. Мен шыннан менің янға шығыңыз әлі. Бұл мужиклар жыры, бұл шын иратлар жыры. Ауыл ораманары, көмірі шабылары, сақлай бұлар әлі, көзелері. Жиді балайды, жидеу мақлар білді, қаршыларға бірге көзелерді. Жиді малайды, жидеу мақлар білді. Поддержите и лай. Лай, 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 лай. Лай, 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 лай. Лай, лай. Это ровно, ровно. Курбасыңыздар, мужики. Ауыл еңдері шық, стройсыздар. Лай, 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 лай. Поехали! Жиді малай дейді, жиді бірге ерді, ауыл орамларын таптады. Бірге ойнап күстік, отбасына кештік, исі қостық бейсік сақылады. Kömür şavuyları, saklı buları, ezilerine. Jide malaydı, jide malaydı, karşılara gel, gözlerine. Jide malaydı, jide malaydı. Biz koyuşurken ayıgı, şeyi tüfer gibi, yıllar bitmezken bir kapı. Sizmegen bizi birde, şeyi bizden sizde, şeyleri yazmış gitken bir kapı. Müzik! Jide malay gide,
Zidel atlar birle taşılarlarga gözlerine Zidel malaydı Zidel atlar birle birle Allah This is the first interview you saw. Firdevs Jamayev. Firdevs Jamayev. Sahne türümüzde bugün Santulaş kibik sayri. Bu bit bizning Firdevs abay. Onu hemmemiz tanıy. Bütün ressel nur adı, nurlak yigiti bulup. Konsertlarımıza her şok, zallar şıgırım tulup. Tuğan yağında unutmay, beyrem ütkänip dura. Onun tema artistları saban tuyunu uzdura. En iyisine merhametli, iyilikli küngeli. Uzsun her çıkışı alkışlarga kümelip. Koyşandır 6 yaşından sahne türüne çıkkan. Talant, ücretligi bilen icadında aşılıkkan. Altın bars, altın yıldız, yavladı bir arttı. Halk merhametinin ul en layık laureatı. Firdevs abay, yanıp yaşa, okla bizning ümitni. Sen bit bizning nurlu yapnan. En mыңlı, en jırlı, en patriot yigiti. Nurlar kızı. Çubat Sadıkova. Kızı Çubat Ukrayna düştü. Kızın hırlatlar ayollar yok senin kozadan akakan. Nurlat kızı. Gülgüle oğlundan. Kaldırıp gitmiyor. Abayımın şakla var. Sen bu da ayı var hazır. Neredesin hanım? Bir neyken biraz bir ayol, ikinci ayolun çıktı mesela. Ben yaşadığım yemeğişte koronasız hayran. Koşandır bileyim de senin gibi motor dolaşarım var mı? Da. Durmuş ağır oldu. Kay bir momentlerini göz yaşlarını şevar almışa çilet oldu. Şuna göre ihtivar ekranda. Nihalati, nice kallerin. Nice yatasın. Ben de tahan geldim sana. Tahan geldim. Üzerine sırlarımda senin biraz şişirge. Eti canım begerim, tar tügülmek bebeğim. Tar gelirler, sakın gürüler, kaynamayma begerim. 2001 yılda Лениногорский музыка училищесында сынга курста оқығанда диплом аларга ярты ел қалғаш кенет телеграмма келді. Срочно приезжайте, отец умер. Senin mi benim gelgen
Şundan başlandı. Çıldırmış. Yalnız kalıp, yüzüzünge benekka söz işti. Hatanız için ol. Olur. Ne bilesin? Benim en iyi bir işim. Ağır kişirliginde bir ağır buldu. Eninin kişi, eninin ruhu bizge güçlü. Biz bugünkü günde balalar, bir tutaşkan olmak gibi yaşayızdır. Allah'a şükür bizden sözde başka salıp tatlamadı. Öz tıraşladı bilen oku bitirdi. Onu aldım, koydum iyice. Yani men gittim, Oznakoyga, işlerge. Var oğlum, koytarga bir koşulmasın tüge. Oznakoyda işe kirdim, toylar alıp bara başladım, gruppa iştirdik, jırlar yaza başladım. En birinci yazdırgan jırlar Oznakoyda. Rahmetten, sınadım, vardım Oznakoyga. 4 yıl işledim, geri koydum, biz birge turmushni bitirdik. Uzun yıllar ötüp, görüşüme gidip, senin yanına aşağı gilemem. Kollarımdan alıp, güzellerine bağım, gel yarın seni var diyemem. Taşlap gitmenim, taşlap gidemem. Göğürsün ergiler şişemez. Sensiz salgın kışlar, biz kanatsız kışlar. Taşlap gitmenim, taşlap gidemem. Senin yanlarına, dünyaya mıhtına, can görürken veren babamı. Senin gelir yüzük, altın engel sözü, sen barışaktan kanan bağlamı. Taşlap gidemem, taşlap gidemem. Göğürsün ergiler şişemez. Sensiz salgın kışlar, biz kanatsız kışlar. Taşlap gidemem, taşlap gidemem.
Sen şulaydı. Sen kakaldı. Baylık da var. Vakit da var. Bu şapkagan tuğan yerinin kapkasını giyip ziller kakar. Abba ferde zilfer demez. En iyisi. Geller gitken. Tuğan yerinin jılı doğru. En bilen birge gitken. Koytanmadı ki sen şapta. Gitkenini bilip durduk. Sima şırasıydı. Evis kaman. Dönyak bulduk. Dilberi bir sileşege. Telefonunu algan şapta. En iyisi bura. Vakit yok deyip. Gizgineydi salgan şapta. Evni gönderiyorlar gelin. Vazir yoksa beliriydik. Gömeğimiz ayıtlarılık Varşalanı göreviydik. Sım şu indi, sıkı kaldı. Yüklenişten evli yine. Sokuluyacağınız geleni en iyi gire. En iyi gire. Kimler gelirsin tügüldür. Aşırınız, elgiriniz. Kırık işinizin taşlap. En iyilerge yıgırınız. Kozan, müdünemek. En iyilerge yıgırınız. Yıgırınız, yıgırınız. Taşla binime. Sitsiz salgın kışlar, biz kanatsız kışlar. Taşlap gitmeliyim, taşlap gitmeliyim. Taşlap gitmeliyim, taşlap gitmeliyim. Firdus, Semay, neyden güzeli porno maniler hürmetine turbası hali dostlarımızın iyi yarattan aziz kişilerimiz ol bizden en iyilerimiz rahmet sizge bin rahmet. Dostlar rahmet oturursak da bular hem en mühimi şunысы kuvanışlı Firdus'un en iyisi biri de. Ol isen sağ, ol elge ullu üstürgen opa. Haliye apa bası kızarı sen karışın kuri gelin sizni. Güçlü alkışlar bula gidi gelin. Firdus Simayev'den en iyisi Haliye Hanım. Evet koşandır oğullar seni ekrandan kuracak yanılmaz. Koşandır olanı piramida sahnesinde jırladırga dileyen. Hem bugün ulu bilen gururlanı bu tabiride. Ahmet Zülkan yanında. Haliye Hanım'da görüyoruz bizlerinde yaşayan bu bəxtli yaşadığı bugün. Uzak yaşayıp oğlunuzga, onun ailesine direkt bulup, motor edip, gürledip, bəxtli turmuşlar keçirirge nasip olsun sizge. Amin. Firdus Cemayev! Dostlar, görüp durasınız, bugünkü konsertimizin şunday lirik notalarda bulur. Firdus'un turmuş yolun biz video arkalı, onun jırları aşağı sizge жеткерерге tırışabız. Lakin beyram ekenini de unutmayın. Hem biz konsertimizni pozitiv notada devam ederiz. Karşılığınız sahnede Alsu hem Azat Fazlıyevlar! Hayırlı işler. Hile yazıp ümmesin Sine başka yaratın
yaşayan kırası. Yaratamam, yaratamam, yaratasın sizlere. Üzüntüden duygursam, billahi sözüne. Yaratamam, yaratamam, yaratasın sizlere. Üzüntüden duygursam, billahi sözüne. Ede güzel abiler, yigitler. Şu şurada durmuş iktaşlarımızga bulunan parayımızla yaratam sinigine, yaratam sizsizgine diyor etiniz. Hatta bu bugün. Birincisini akşamlar, parlar. Asuman Azat Vasılıyız var. Rahmet güzel. Ansu, Azat, Fazlıyıklar. Bugün bizning endi aytganimizcha qutlarga tilovchilar bek ko'p, shunga sizning ruxsatingiz bilan tag'in bir hurmatli qonog'imizni sahnaga tashlamiz. Tufan Mengno'lin ismidagi Totar davlat teatrining yetakchisi. Bu o'rinda o'qishni boshlasangiz da bo'lar. Rossiyaning otqazangan san'at tashkilotchisi, Tatariston Respublikasining xalq artisti Marsel Salimjonov ismidagi davlat premiyasi laureati Rustam Ahmadullo G'aliyevni tashlamiz sahna dasturida. İzler Rahim ediniz, Rustam efendisi sizge. Şırşalar canında işip kılanırgadır indi. Minansın bir bitirmeyim. Tiyatrlar tiresinden işip kılanırga hikayemiz direbiz. Bu şırşalar tiresinde kılanı bir heybet tübür. Her sözüne ulap silerek gerek. Elbette isine gülek alıp gittim. Güleksiz gidip bulmayın. Bu bülekni ülgense saklarsın, bu ülgense saklaytırgan bülek. Men uylagan yerim nerse alıp gelirge deyip. Uyladım da akşadan baskı içtim, menetemmanın akşası küp, akşa üzümden sorarga bulur. Şuna göre men şu şeybirde seni alıp bildim. Bu bir izgeyber, Kur'an bilen birtigiz. Şuna göre iştenge koyarsın, Firdüs alıttırıp hem isleri gidip saklarsın. Nasıl birincisi? Yine cam aylarını alanın min nurlat, biz yaktaşlar anımla. Min kikliden o tüben nurlattan cam aylarını bütünüsün bir ağolga kuvanlar. Min Camay degen familiyini izlep baradım. Tabalmadım, kaydan kirip çıkkanım. Fatih Söybenoviç'ten sorarga bulur Sibigatullin'den. O sınғы vakıtta pek zor tarihçi bulup bitti. O eytirmegayin Camayevlarının kaydan kirip çıkkanım. Firdüs indi üzünün kaydan kirip çıkkanın bile. O pek yakşı bile üzünün kim ikenin. Hem bugün nişip basıp durganın elbette indi siz göresiniz. Bu elbette boş urunda basıp durmayın. Üzünün urunu. Bugün milletin işi bizden sayıkmasın. Millet işi günden gün bayı barsın. Eğer de ki milletimizin işi sayıga başlasa, onun içinde bizden maturluklarımız, hislerimiz, duygularımız, hem elbette indi grup gadetlerimiz kimi başlasa, alar çok kaşığa başlasa, alardan biz vazgeçe başlasa,
başlasak, biz elbette indi halk buludan, millet buludan tuttu barırıydık. Bugün şuşundu yigitler bulganda, birsinden birisi asıl yigitler kelip çıkıp durganda, elbette o huzurunun tavıp gelip çıktı. Bugünkisi maturlukni, bugünkisi tuyg'ularni, bugünkisi hislerni, mine şuşa yigit güle gideyken, biz elbette kulu çalırga deyişmiz. Millet işi dolu buluğa degen sözde uylap qarağız mine bir taşlandık gitip bara turgan avulni göz aldığınıza getiriniz. İşirgen Türkler, avul işirgen, kıymalar işirgen, almağaçlar yetim kalan. Halkımız şunay kalsa biz ne işlerimiz? İlsiz, kimsiz, tilsiz kalsak ne işlerimiz? Şuna göre bugünkisi sahnelerde birsinden birisi uzup, kemaylar gelip çıkıp tursa, Firdüsler gelip çıkıp tursa, şuşundu yigitler bolganda bizning Tatar milletimiz her vakitte da to'la turur, gurur turur, milli turur. Rahmet sana Firdüs buluğun bilen, biz kütmeyetindik kişirildik. Bugünkü günde Firdüs bulmasa Tatar halkı içinde şulay mı? Bu savabı sana ola. Rahmet sana buluğun için. Biz rahmet sizge, Rüstem Ahmedovich alkışlarla yazarlar sizni. Firdüs, ulganchi saqladinglar bir bulegini. Seni alkışlar bilan shulay sahna ortida tashlamiz. Motor ittirib siyladi beta. Motor ittirib siylagandan so'ng motor ittirib shirlarga kerak. Ayye, bizning ko'rib turasiz, bugungi konsertimiz energetikasi bilan ayrilib turadi. Bunda bugun energiya toshqini, ham shu energiya toshqini Ilnaz Bax davom etar do'stlar. Baba! Aradım, günler tuzak, sorayım Xudaydan sağlık. Azalık, sağlıktan da zor, yoktur dünyada bayılır. Ayırma Xuday, ayırma, iyisenlikten sağlıktan. Durmuşum bize bulgan, sağlık diyen bayılıktan. Ayırma Xuday, ayırma, iyisenlikten sağlıktan. Durmuşum bize bulgan, sağlık diyen bayılıktan. Kızıklayıp dünya malına, bayılık bir dolu raylı. Olmasa taza sağlık, bir bıçağıma bayılır. Ayırma Xuday, ayırma, izlerlikten sağlık. Durmuşum bize bulgan, sağlık diyen bayılıktan. Ayırma Xuday, ayırma, izlerlikten sağlık. Durmuşum bize bulgan, sağlık diyen bayılıktan. Yazmışımdan hiç darlanmayayım, dünyada şişmiş kolay. Bilgisenlik sağlığımdan, dostlardan ayırma Xuday. Ayırma Xuday, ayırma, iyisenlikten sağlıktan. Durmuşum bize bulgan, şu yakın dostlardan. Ayırma Xuday, ayırma, iyisenlikten sağlıktan. Durmuşum bize bulgan, şu yakın dostlardan. Dostlar elimler dağılırlar, gündüzlü kızlar, kızlar çoğalıyorlar. Bir yanaşı. Ayırma Xuday, ayırma, iyisenlikten sağlıktan. Durmuşum bize bulgan, şu dilek dostlardan. Ayırma Xuday.
başı Ege bolana Şuşu yakın yollarına Elbette jingler, şimdi jinglerle, kolu jinglerle kalın. Büyük zürretme. Büyük zürretme. Büyük zürretme. Bu aytır bir kaya buluşatmanları yürüyor. Men sizni yaratar. Firdevs, davlatga shin ko'ngildan tug'an kunlarim bilan esenlik, sog'lik, ijod o'ng'ishlari hamda albatta Dilnas, paputi meni qutlasam davlo, shuncha kun mening tug'an kun bo'ldi. Nadir to'xtab tur. Jin chaqirmadim, Firdevs chaqirdi va. Firdevs, shin ko'ngildan senga g'oyla baxti tilaysiz kelar. Alloh tilasa mana shu tilagan tilaklaringiz, o'zing tilagan tilaklar albatta endi Xudoning amidiga soatdan to'g'ri kelib qabul bo'lsin. Ham Firdevs shuni aytasiz kelar, dunyoda ikkigina yomon kishi bor, birisi sen, birisi men. Rahmatli bo'lasiz. Aynan bular. Ana bu sendan shin ko'ngildan tug'an kun bilan eshitdi sen. Rahmat do'stlar, shundan da o'sha tug'an kun fevraldagi tug'an artistlarning sahifasini men boshlab chiqardim endi. Birinchisi mening bo'ldi, ikkisi mana kecha Ermitajda Zurlab Anna Popov o'tkazdi. Bugun endi Firdus Jamayev. Ertaga mening xotinim tug'an kuni ko'rasizlar oldidan jamaat. No, narsa aytasi kelar Firdusga qolgandan shin ko'ngildan qutlayman. Men endi dürüstü şol bulur deb o'ylayman. Artistlarga kelganda eng ko'pdandan men bilan bir Firdusni chunki yo'l osida qayta ishlaganda, 59-klassda o'qiganda, onun bilan birga to'ylarda yuriydik. U bayanchi bo'lib ishlaydi, men deydim, xatirlayman. Bir vaqtlanishda to'y ishlab qaytganda, onun kopeyksidan qaytganda 18 yoshi. Eylanganda da xatirlayman. Bulayga tugul, bulayga edi. Shu vaqtda endi tege to'la malay tugul ekan anglagan edim bilan. Bizler murtasida aytmıştı, fevral to'lay tugul endi oldu deydi. Bizim de şu tiraydi dostlar. Şimdi ko'ngildan qutlayman. Eshon sog' bo'lsin, baxtli bo'lsin, energiyasi surilmasin. Tege shoqqatdan men ana konsertlarda bet qarab turam, tege bunday konsertni ko'rganim yo'q edi. Buyuk Vatan so'g'ishini chingib qaytgan o'tira tomoshashi. Hali parovozik bilan yuriylar, hali mujiklar jilalar, hali jig'lilar, hali kulaylar, esin ketdi dostlar. Ham endi fırsatdan faydalanıp endi mana yerda bizning hokimiyat boshlig'i Marcelo bo'da Marcelo Safarovich o'tira. Aytamiz olqishlar bilan barliq ozma qaylilar ismidan artistlar, tomoshachilar ismidan qutlaymiz Firdus Jamayevni. No, Firdusning tilagini o'taymi endi. Ko'pdan to'g'rilaydi, bratan kiysan kuni girdab yeyib turib, просто parodiyani ko'rsatib, parodiyani ko'rsatib deb aytganlar, shu ko'ra partiyalarga qo'g'ilib ketirmiz. Do'stlar, kimlar mening konsertlarda bo'lgani bor bilalar endi. Men Salovat abiga bir ish ochib jibarganim. Bayram uyushmasi, mana hozir keng taraldi bitindi begirak zo'r shaharlarda bayram uyushmalari. Mana Salovat abi yuzdan shunday bayram uyushmasi ochgan bo'lsa, aybat ketiradi. Artistlar bilan problema bo'lmas edi. Hali o'zi shaltiratsa, artistlar boshqa borib da qaytargan mumkin. Aqlli shama qarshi kelmaydi endi. Mana shu ko'zlikdan kelib chiqqan nomer edi bu do'stlar. Aydagi sizning olqishlar bilan boshlaymiz. Herkes hürmetli dostlar, Allah'a şükür bir uyuşma 2 yıl Batur'una işlep gidemiz. Uyuşma ismi Lübü Brem dedikler. Lübü Brem. Niçin Lübü Brem? Потому что меня барбер. Rahat-rahatınız, lübü birem yazsınız. Hoş tuğan gün, hoş gülgen gün. Dostlar, şu eteskiler, 2 yıl işlep biz. 2 yıl içinde büyük zor güzel işler buldu. Hazır zakarşıklar şulturda, bilmeyeyim, elbette tutar dili bilen problemi kelip çıkmış. Mekteplerden kıskardı bütün tutar dili. Eğer şuna göre bilmeyeyim, artistler zakarşıklar şulturda, artistleri kilse Rusya jurnalistler değil. Nübin, üzme karşı gidetirge kiştuğun, yarar beytem,
Rus jırlarını jırlıyız. Not tutarşa. Problema yok dedik. Şöyle problem. Bugün artistlarıma sırası ayıp koydum. Biz işleyen artistlarıma. Любой Rus olası da tutarşayasınız bitem. Problemi yok. Onlar bitem değil. Rusya jırılsınız. Sizler değil. Öyle problemi yok. İlk bir iş oldurkan ölçme atıpı çıktı. Atıpı. Transportlayı. Bir bölge Öder nefisi verdim. Haber bak, Öder şurada okugan. Haftarık, Öder büyük sabır kişi olur. Ondağı sabırlık. O validelerini üzünüz bile sizi güleyttiler. Öder üzümlük girek. Öder'de sabırlık, bir bölüm Öder bandit bulgan bulsa, soğuşkanda da bulay soğuşur enadirine. Bırak başılanmaydı. Başılanmaydı. Mümkün olsa ben sana Amerika'na mançayım ya. Destekleyen işte. Böyle soğuşuruyoruz. Böyle görevimizler Öder Maldiz zamanda kalışmayı gençler yörtüktürgen mod niceti söyle bakalım. Söyletirip ederiz. Atıpı Aydar Galimov. Başol. Men Qozondan Ufaga qaytib boraman, butilkada limonad ishib o'tirar. Asha to'ldi mening xursandam, to'zolmadim. Vodiy tilida qishqirdim, остановите, Zita, надо выйти, остановите, лимонада, срочно надо выйти. Молодец, Öder. Matürcür. Yani bu jır limonat zavoduna Türkiye. Ondan da jiberiz, nere bulmaz. İlk iş ölçmezler. Bir opturadım. Bunlar da bize müracaat gereken değil. Şok attım. Allah. 10 saat şaltırda. 10 saat. 10 saat. Ne değil? 10 saat değil mi? Kamera yapsın. Ne değil? Peki, uçları, diye, mesleketleri, bize veremli, onlar unutup dedim, onlar da ilkten veremez diye. Utrnik. Utrnik. Dostlar. Utrnik. Bizde de utrnik. Pожалуйста, onlar ondan çalışan için birer ilginçli, terbiyeli artist vermez mi kendi? Bizde müziğiz biraz. Biz tutar sanatında il terbiyeli, il ilginçli. Yani ikisi bir bulalmayın. Bir uygulamada oraya Firdevs Kabayev şivere yapalım. İlginç taştıra terbiyesi bizimle karıştı. Dur. Onlar altın desek bir şey yaşıyor mu? Onlar ihtibarı cevaptırek. Senin üstünde şurada yakşı yağı var. O koya bırgan üzde bilmeyi. Ama şu направление bir iş versek bile mi bilmeyeyim bakırıp utap payda. O da üret koydum. Bir de Firdevs milletimizge bir de selamet bollar gerek.
şeyler var mı bunları kırmadı. Ama bu abladıydı. Yani canım terbiye uygulasın. Terbiye kuruşa. Ve bağlar jırılsın. Bağlar nefsedir anlam kalırlar. Üren kalırlar diye jırıllar. Anladım aşağıda. İnsan Firdevs Demayet. Başka! Brigade! Указыватель Агашта. Желательно подваксыста. Әйтегі шенәрсә ул, кәр ауылда бар бит ул, үзі сапсары була, қойсығы заны білә. Дұрыс, ура! Danir Samira! Rahmet Firdevs. Büyük merdanışır. Yani bağların kumisi Burak'laştayken bir tane daha büyük maturat onlar dedi. Şebek bu yasalara göre bağışlar, jılatını bıtaksızdan bana değil. Değerli iş işi ölçme. Yediler ezle bir mikrofon değil de ezine. Şurtuk. Ney? İşte ölçme gipıdıdı şoldurtta. Özümüzge yılda bağış, bunlara radetlik şişi verge buldum. O da bulsa bir yakın dostum, Firzer Mırtazin. Firzer büyük tüger kişi oldu. Hani hürmetli bir pedant dedi, pedant. Ne yap, özüne olay gibi etmeyeyim. O sizin mağdası anlamıyor. Ama pedant gibi etsek, sivize şunu dedim, bakmayana biri yapıyor. Ötürler, aldı. Старая школа Волгаш, Лефлещиканың прощай жырсыға. Там кейбізді танышар да бек көп, айтырып. Кейбізді Ферзер Мұртази. Başay, ol ауылға бек еш қайдамай, әбей бабай, булышымай. Başay, benim bilen oturamışmay, balıklarına kunayırmay. Başay, futbol hakey qaramay, eşekке akşa vermay. Satma binip sigen başay, Karimem şerliге bulaşırı. Başay matlik şetüge, vagonunda bir trizlizli, birer gayişlik tuttatsa. Bir telefonla bir evdeydi, Nukas başayım parti. Layla, Dostlar, İlaçzakas Bağıl'dan Elik Şulturt'a hoş görevizdi. Açsam özün kuvvetsizdi. Biraz gideriz biraz. Biraz da Durga Yövük'le Zülfiyarcı verdi. Onlar şimdi cevaplı kişiler onların hepsine eğitsek onlar bu işini iklete yaxşı koyar. Dinlerse dedim. Rusyadan tutar şeysi bizi. Bunlar yok. Bunlar Şiitilce tercüme etmenler. Büyük cevaplı kişiler. Var bir değerli yaşlar yurttayım Rusya'da. Ben de ki anlamadım. Elle Amerikanski jiro. Elle Barı jiro. Ben kuşutlasınlara. Elle bu mükemmel müzik usulüne degen. Yani büyük şikayetler. Zülfiye Vapşit'in strana gibi. Şöyle buraya tercüme etkenlerdir. Şöyle başta Yavri Zülfiye
Diyavit bilen birge Jayının ortasında Akşamı vaklattı İkev giydi başka Molla uzat sili Bütün halık dirili 2 saat bitti Şevik düzelmedi Cemaat, Allah'u bismillah, başlasak yola. Aşıyımız cemaat, ayağım kurmayalım, kullanım tuzumuzdan, soğuyardım bunlara, Özüm de birer tartırdım da bu gayetler bir devletliğe ofiste tekkine oturmayayım. Limonları var. Dirijarım da ay şikayete battım şu dirijarda. Elektrikleri hıt o hazırlarımızı koyar bırak şu dirijarda biz de pisa. Şemşer. Benim yüreğim gelme, indi 30 yılı buladı. Üstü ışığa sizi bağlar, ışkını bile tuttu. Hattını hamamda şiber, güzel kuş kaderiga. Diktiklerin gittiğe, utardı batariga. Oy 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 oy, batariga. Oy 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 oy, atışılama. Lezzetli Firdevs'in bataryayı bir kaşığından oturmasın. Her vakit şu bir saniye tutulmasın. Palyatif, humorist, kampına diyen artist Danil Safirov. Danil Diknak yigit do'siylarni qutladi ham tezroq kirib ketdi. Bizni olda narsa kutar deb o'ylaysiz? To'xtag'i salay to'g'ri video qaraymiz ham Ekranga qarab ketdik hali. Hozir bilashamiz narsa kutasi. Firdevs'ga oңышлар тілеп бір 30-40 сөз айтыңыздар. Мыяклы кішілерге біз мараты киімлайып қана өтеміз. Ақпольныйғына 3-5 мал екмалар бар. Анда саталар что? Bu fiyat duram. İzleme mini, zinhar izleme. Seni gözlerini mini gözleme. İstemisiz. Siz жди меня тапшырылымдағы шекерлі әкірмін әкімді дәрісі дейсіз. Туғанlarım mı? Алар мындакилер бүгін Фирдевстің концертіне. Ләләр бик яратабыз аны безнең минем улым кебек. Мин аны яратамын. Йырларында, җырлыйбызда. Әйбәт йырлый бит. Әйбәт, бик яхшы. Син генә аңлый аласың минем яшь. Йөрәгемне Энергетика көчле. не, души. Татарның Кашпировский дип әйтәләр. Да, шулай. Сез Кашпировскийга ышанасызмы? Телевизор каршына барыбер стакан белән су куйган бар инде. Бар, кабиләдә куйганым. Быстрей. Сез Фирдевстің туганнарыдыр? Юк инде туган дәвелендә шулай. Бар эмес. Туган дип әйтгәнде. Сез Фирдевстің туганнарыдыр? Сез Фирдевс Тимаевның иҗаты белән күптәннән аны таныш ничә ел? 1 ел. 3 ел. Аны бит туган көне скоро беләсездер. Юк. Белмәдем. 3-нче Декабрь. 5-нче Январь. 5-нче 3-нче Февральдер инде ул. Фирдевсның дисксын алдыңызмы? Фирдевсның дисксын алдыңызмы? Алдык. Яхшы. Фирдевснеке бәясез. Һәм мин аны сезгә бүләк итәм. Әйе, рәхмәт бик зур, киттек әйдә. Снимай.
Çıkaya gidelim şuna, bakter ona. Hadi seçeler. Hayda kız bu yanlışlı sokma Firdus için kurtarıp koyun hadi. Firdus için. Вы слышали про Фирдуса Тимаева? Мы его концерт организуем в Москве. Честно, вы даже не знаете. А, Фирдус. А мы думаем, Филюс. Что-то спрашиваем. А кто? Вот Фирдус раньше вы знаете? Ciddi! Yavrum! Anladım, sana kaldım. Kızlar demli bulsun! Kim Firdus'u yaratan kışkıramız? Kim Firdus bilen fotoğraf çekile şiratsız, benim arkalı? Buşka! Громко давай. Батарейку Фигзер обязательно, у него уж немножко зарядит. Нужно ему свой веселый вид. Kapot sana ne hadi? Benim ışıklı mikrofonu da verirsin. Tarafı ne? Жена микрофон. Siz kalabilirsiniz bu. Иди сюда. Раз, два, три. Хоп. Не, чермим. Kızlar siz anladınız. Biz de şunu kumilli. 15 yıllık. Teneffüs kıtı. Сирәк туры килде. Характерлары белән район белән Фирдус бик охшаган. Шундый бер кызык моментны әйтеп китәсем килә. Икесе дә бик хирек кешеләр. Шул ук вакытта икесендә дә русчалап әйткәндә хитрость дигән әйбер дә бар. Онан соң чәч үсешләре, йөрешләре, ничектер кылынулары район бөтенесен әтисеннән кабатлаган кебек инде. Шуңа күрә уртак якларын бик күп күрә. Районның сухы кішілер биергә да ярата, уйнарга да ярата. Минем кебек. Район Фирдусның концертлардан кайтканын бик көтә. Буны башласалар инде анда алар ике бала кебек, алар артыннан күз кулак кына булырга кирәк. Мин аларны өйдә икәүгенә калдырып чыгып китәргә дә куркам. Кай вакытларда Мен өзімнің отанымның резидентімін. Біріншіден мені кіші олар. Менің көбісі айтты, Фирдус, сенің отаның сені қарағанда ақыллырақ дәлі. Болсаң, ақыллы болсын. Көбісі сұрау келеді. Бұл зверь білен сені жіктіріз. Псих бет бұл. Ал айтты. Ол менің психтіз. Чүнки ол менен зверге сан. Керек уақытында мотор үстінде айтты. Керек уақытында тәрбиелей. Керек уақытында айтып та қоям. Алло? Айет? Anlamadım. Şimdi biraz olur. Yok, tutar güzel. Yara yara, vakit var. So I'm offering the simple phrase Gelin vaziyete şu. to kids from 1 to Ne kadar senin iyi bıraktın. Kaptanın yolmayıp karşı olması. Dernektir karşılığa pişirmesi. Seni anlaması. Senin icatınla yaşaması. Demek seni bəxtsiz yara. Əmin sizə ettin.
Mин бәхетлiyim. Çünkü benim turmuşumda diskotekada tanışkan yaş kız, benim 9 yaşa küçükene gene. Rezila, memleketinde turmuş ipleşim. Bu beni bәхетле etip yaşıyor. Min seni baribir yaratan, nindigine bulsana da, yüreğimnin yarasına, koyşak kızlar salsana da. Min seni baribir yaratan, yaratıp tatlı azap, izleme şiddet seyirler. Sidedik mine yara, min sine barber yaratan, yaratıp tadı gazap, izleme şiddet sihirle, sidedik mine yara. Min seni baribir yaratan, nindigine bulsana da, yüreğimnin yarasına, koyşak kızlar salsana da. Min seni baribir yaratan, yaratıp tatlı gazap, izleme şiddet seyirle, şiddetin mini yara. Min seni baribir yaratan, yaratıp tatlı gazap, izleme şiddet seyirle, şiddetin mini yara. Min seni baribir yaratan, yer güzellerim bilen, niyetine dilen, yüreğim bilen size. Min seni baribir yaratan, yaratıp tadı gazap, izleme şiddet sihirle, şiddetin mine yara. Min seni baribir yaratan, yaratıp tatlı gazap, izleme
Bu benim законный hatırım bulayındı. Rezida. Nasıl olsa yine indi ulağızga tağın bir yine keşmesin, keşme olup kaçırga isep Zeykini bir anla yol alıp tizgine şuday zor işler vurguttur. Vakit yok. Şu. Yarar, ızınızak seyrettirmeyin. Biz yana bir doyut hazırlaganik. Şunu şimdi bilen sizge başkarasak keledi, eğer de rikset etseniz gene. Yanakta yarın ersik var, sinden başka bina kim dünyalar, seni tatlı seven yollarım. Seni yüreklerim kavuşturdu hızlı yazmış tüm yıllarına. Saklı kışkınlar yüzümüzde, hep koruma gül yüzümüzde. Kullarımız kula, uylar uylar. Seni üzümüzde ayaklı var, beşiklerinde hep düşüp uylar. Besleyin bir yola, onlara doylar. Kavuşturdu hızlı yazmış tüm yıllarına.
Üzünüzge yüzü rahmet. Rahmet bırak. Konsertmaya devam ederiz. En yaratkan zamanımızın birisi. Gımer idemiz. Biz yaşlıktan gideriz. Neye kucak istersiniz? Sizin karşınızda Tataristan'ın tanılgan hem gümen aralarında Tataristan'ın at kazangan artistları hamalar birleşip kızlar Pati komansı. Kızlar Pati komandası hem Firdus Timayev. Rahmet sizge. Ayrat yapışma. Dostlar, ne güzel kışlık ve alkışlık tamamında pro bizning artistlarga her bir artist alkışlarga olganı biri. Sizde
Öylesizler, artistler de sen çıktılar, ona şarlar bilen diye haberinde biz jırladılar, kirdiler, gittiler, onlar rahat, bütün şirde tanıyorlar, onlar dibinde şibeler, bunda şibeler diye. Ayrat, kısaca seni tanıyorlar mı? Beni mi? Hayır. Gülnaz, benim formalarını tanımaska mümkün değil. Hayır, bu tarafa mümkün değil. Bu tarafa başka bir nikah bu da bulmayı. Bilirsin mi? Beni tanı diyenler, beni başka bütün Türk'te tanıyorlar. Ali bu yılda kadar Sabantuy'da işledik de, İbir mala gelip yavaşta, kilerle bine edip fatakat çiğlerledik. Bütün tuğanları bilen çöbüttüm. Bütün neselerine sonundan Instagram'a koygan. Tatar radyosu DJ'ye İlyas Azizov bilen çıkıverdik. Gülnaz şimdi tanıyorlar beni. Bütün Türk'te tanıyorlar. Benim evde İlyas'ın halleri, Zurmala İlyas'ın halleri nişekli. Bütün kişi İlyas'ı gördüm. Mektepten... Ayrat İlyas'ın fizikizde kaldırırız. Mektepten çıkkanda da Gülnaz, bizim direktörümüz sağ ol İlyas deyip çıkardı beni. Arkadaşlar beni şundan sanladı beni. Dedim yok, olmuyor bir şey. Seni tanıyorlar da bilmem istedi. Yok tanıyorlar beni emin. Söyleşe başlasam sırası tanıyorlar. Yok ola diye. Sırası, bu bir Gülnaz deyip tanıyorlar. Lakin ben onu tanıdığım her vakitini yaxşı nerse tügül buydu. Nişek? Yaxşı nerse tügül iken. Ben bir yıl şunu baram maşinadayım. Baram normal negide. No ezrek kine buzum jiberdim anda yol kağıdelerin. Tuxtattı beni gayı. Tuxtattı. Çıkardı bu beni qarıydı dokumentlardan neler işlasın dedi. Abi söyleşe başladım bu beni tanıdı. Siz Gülnaz Səfərova tügülmedim idim. Жылы кіріп кетейін де ішімені tanıdığım beni hazır jibere. Səfərova, men aytam Səfərova. Sizdeki televizyondan alıp barasız, bütün konsertlarını alıp barasız. Siz bir Şıl Səfərova, demek ki, yemiş Şıl Səfərova. Siz benim en yaratmağın alıp barışım. İlettim. Mesela şepede de koydu bişmenle. Allah aşkına. Şuna göre deşme gireyim kımışına diye Səfərova demişim. Gülnaz, bu bir de Monsu notu değil. Mene bilesin mi? Tanıma temasını Gümmen pek uzaklap söyleşip duruyor. Bula bu temaya mene kilesi jırşını tanıyorlar mı deyip ulisin. Elbette tanıyorlar, onu tanıyorlar. Onun ışıklarını bilirler. Hem hazır güçlü alkışlar bilen karşı alacaklar. Sevgili dostlar, sahneye şakırım şivari. Tataristan Respublikası'nın ad kazanan artisti Resim Nizamov. Güzel şirketler
Татарстанның атказанган артисты Разим Низамов. Разим Низамов! Достар, biz bir neçə mezgillik Firdus bilan Rezidyanның менә монда матур дип җырлап бер-берсенә карап торганнарын күрдек. Сез беләсезме, ничек башланып киткән бу танышу, сүз артыннан сүз, беренче свиданияләре ничегрәк үткән, хәзер барысын да сезгә күрсәтербез. Каршы алыгыз сәхнәдә Рәвешләр юмор театры. Соңгы елларда доллар курсы югары, чит илләргә сәяхәт путевкалары кыйммәт булу сәбәпле, шәһәр халкы янәдән ял итәргә авылга кайта башлады. Бу авылдагылар өчен бик зур стимул. Нинди стимул? Анысын хәзер карап үтәрсез. Каршы алыгыз. Авылның иң уңган, иң булган, иң тырыш егетләренең берсе. Bütün кызларны үзенеке итеп, аларны күршеләргә тараткан мунча мачосы Фирдус. Kim avulda işi verir? Ha? Kim? Kim avulda en güçlüsü? Ha? Kim? Elbette mi? Kim de 25 traktörün yartıkın işinden sütüm şey ha? Kim? Elbette mi? Başka kişi bulduralım mı? Kim öyle gün armiyaya varıp kayıttı? Kim? Min tugul Allah'a şükür. Allah sağlasın. Күршәкле мәбиләрнең Казаннан ун чыкса кайткандай. Резида. Ул кемнеке булырга тиеш? Минеке. Резида. Скажи мне да. Тәҗәгисләр килеп тора хәзер. Фирдус, hazır. Нуризы душка. Держись. Үстәкилә. Каршы алыгыз. Казанның иң шибәр кызлар арасында 285-нче урын алып торып, соңгы елларда 284-нче урынга күтәрелгән Резида. Да. Мало так мало осталось нормальных девчат. Я так давно все хотел тебе это сказать. Халык сынамышларына шансаң, җәй буе моның кадәр яңгыр яуса, тиздән бу авыл урынында күл булачак. Мин укыдым, мин беләм. Кем бу? Гарвардта 8 ел укып, Оксфордны 2 ел эчендә шартлаткан, математика, химия, физика, урология фәннәре кандидаты. Авылга сөякләрен кыздырырга кайткан малай. Резида тутарсыз алай кызу йөрмәгез әле, минем аякларым слабый, мин сезнең арттан өлгерми. Шаңлы киеп йөрелдермәсә. Резида туташ, әклим әбиегезнең сыерыбыз ауладым әллә. Бузау артыгыздан еріп төшкән. Халык сынамышларына шансаң, бузау ярты елдан үгезгә әйләнергә мужик. Романдай үгезне халадиска җибәрсәң генә инде малай. Халык сынамышларына шансаң, халадис ашаган кешенең сөякләре нык булады. Әйтәм аны шалтыр-шылтыр килеп торасың. Тавышымында кадәр ишетелә. Халык сынамышларына шансаң, шалтыраган кеше бүтәннәрне калтыратырга мужикты. Менә калтырап кына торам инде, менә куркып кына торам, дер килеп калтыраным. Калтырап торасың икән, димәк төн салкын була. Төн салкын булса, өскә кофта киергә кирәк. Кофта ул халык сынамышларына шансаң өчен. Энем, син кайсы тавык астында чыккан чебеш ул, Халык сынамышларына шансаң,
Şibi yıl yartı yıldan ateşke eğlenirge mujik. Халық сынамышларына жанса, bu avulda birden bir ateş ol men. Sen? Men. Şulay mene? Men. Halk sınamışlarına şansam, ateş ol pituh bula. Kim bu ha? Kim bu? Qozon, Moskva, Los-Angeles, London һәм башка шәһәр университетларының психология профессорларын психбольницага керткән, сөяк 3 төрле була дигән диссертация авторы Малай. Ладно, әрекет, қара. Құяш байығанын көрдіңеме? Матор. Қара енді матор табиғат, güzel табиғат. Saf hava. Şәп емес. Все, болды, балалар вақыты тамам, барқа жемі? Резда баңырам бізге лөкешіне бір ауыздарға қымаш олама. Нишік мен қайтайым дей? Доктор Резиданы кешірерге бірінші болып мен шақырдым. Халық сынамышларына шансам, кімнің қолында, шоның ауызында. Халық сынамышлар. Мына ауыл сынамышларына шансам, мына қазір кімнің қолында, шоның ауызында бұлағладың ма? Тоқтары сен тынышлан. Тирен етіп сулама. Әйді біз бұл мәселені сенің білән интеллигент етіп кіна решат етек. Мен интеллигент етіп кіна решат ете білмейм. Мен мұның білән бірні тұндырам да, ауызымды маңнеға келейм да қайтарып жіберем. Бірні тұндырға жине әті шашалар. Жине әті шашсалар түрмәге ябалар. Түрмәді петухларны бек қаты яраталар. Ярар, сен нәрсе тағдым етесің? Нешік қал етеміз бұл сұрауына? Ну, менекі китапша енді. Жорстың китапша болсын, келері де бар. Міне тыңлаптыр. Гражданлар кодексінің 36 параграфындағы 78 бетінің 52 сөзі міне бұлай деп сөйлейді. Өз мәнфағатларын қайғыртып, елімізге тынышлық, қамиминлік кетіру ниетінен, өз ғайласына яқшы бала, баласына яқшы ана, онығына яқшы әби, онығына яқшы әбисінің әбисі, онығына яқшы әбисінің 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 әбисі, онығына яқшы әбисінің 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 әбисі, онығына яқшы әбисінің әбисінің әбисінің. Короче, Склифосовский. Мына шундай әби болсын үшін, біздің елде ғойла кодекс ойлап тапқанда. Шундан. Аның 99 параграфындағы 76 сөзі мына бұлай деп сөйлей. Өз мәнфағаттарын қайғыртып, елімізге тыныштық, қамиминлік кетіру ниетінен өз ғайласына яқшы бала, баласына яқшы ана, онығына яқшы әби, онығына яқшы әбисінің әбисі, онығына яқшы әбисінің 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 әбисі, онығына яқшы әбисінің 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 әбисі. Стоп. Ордым. Арысындардың да пулеметті атқан шекелі тұр. Тізіп қарасың. Резида өзі қал етсін ма? Неге аны шулай деп айтып болмаймын ай? Әлі қайдан ерейсің? Ана деп. Прелюдия. Нәрсе? Прелюдия. Ненде прелюдия? Халық сынамышларына шансам, қызлар прелюдия ясағанны яратады. Пришом мұнда қызлар? Сен менің білән сөйлешесің, мен қыз түгіл, мен егетке шағылысың ма? Егет! Мужик! Халық сынамышларына шансам, егетлерінің бардыр түрлісі, қызыл, яшыл, зәңгер түслісі. Түрме. Әйде олай деміз. Әйде Резиданы өзінен сұраймыз. Резида Туташ, сіздерге кешті ауылдың ең мотор, ең шебер, ең ақылды, ең күшлі, бір тибуда қабына, екінші тибуда секретіған егеті білән ұздырыр едіңіз ме? Әлі мына жошы война и мир энциклопедиясы білән, ә? Білесіңіз кесе война и мир энциклопедия түгел. Ол роман, аны Резида Туташ Лев Николаевич Толстой yazған. Аның қысқа шаштарығы мына бұлайрақ. 1812 жылда өз мәнфағатларын қайғыртып. Тұр, бақбай, қаралы, бұрыл. Қаралы мына әулияға. Аузыңа қара. Көресің ме? Сіз бір-біріңізге вообще туры келмейсіз. Бұл бет импортный диван болса, сен тал шыбағынан ұрылған табуреткі. Халық сынамышларына шансам, тал шыбағынан ұрылған табуреткі 12 мың сом тұра. Ну ярар, бұл кіріу машинасы болса, сен шланг. Ненде шлангтығы су жібергәш ұзына ятырған ма? Су жібергәш қата тұрған. Сен
Мұны яшат алмайсың. Мұны мен яшатырға ақша керек, аңлайсың ба? Көбейтіп ақша керек. Мұны матур киіндірерге керек. Матур машинада ертірге керек, шәп йұртта тұрғызырға керек, безендірерге, ясаттырға, бұятырға. Сен бәрі жерде жайсың ба соң? Benim işlerge vakit yok, ben okuyayım, benim iş diplomam buldu уже. Дипломыр, ақша қайыр алмақшы боласың. Әти бере. Әтейін ғымыр бойы беріп тұра алмас. Ішлерге керек, ішлерге аңлайсың ба? Мына менің шекілі, мына мен ішлейм. Ауылда, колхозда ішлейм, Аллаға шүкір. Колхозник, что ли? Күлме. Между прочим, жай күні 3 ай бойы егін қырында түйтігіп, мен 120 мың сом ақша ішладым. Бермеділер күні. Озған елдақ. Әмин затымында ауылға әтінің 2 миллионлық машинасы білән қойттым, Тойотада үйрейм мен, яме? Ой, 2 миллионлық да өтік. Пүштен сенің 2 миллионлық да өтік. Мен 5 миллионлықында үйрейм. 5. Дон компаниямда. Әмин заты оқып бітіргәш инновациялар компаниясына әшке кірәшәкмен, мен манда йыллық зарплатым 3 миллион сум болашақ, яме? Мен Алла берса 1-2 жылдан соң бұл колхоздың председателі болашақпын. Менің айға неше миллион туздырғанымда бір кіші білмейшек. Халық сынамышларына шасаған председательлерін отырталар. Отырталар. Юғарырақ отырталар. Прокурор Алла берса 5-6 жылдан соң мен депутат болам. Сен шұлық лабораторияда қызарашақсың. Бізде кімді сайлайын? Депутатны. Олай деме бүтін қыздарды ақша қызық мұйыл яме? Зато ақша бүтін қыздарында қызық тұра. Резида анды түгіл ол. Анды түгіл бітсіз деме резида тұташ. Мен әні қазір өзімнің рухи байлығым білән жәлі бейтәшәкмін. Инде? Рухи байлық. Нәрсесін о? Шиғырлар оқим менің ақа. Өзім язған шиғырлар между прочим. Резида тұташ сізге бағышлап кеше түні бойы яздым тыңлағыз. Сенің күлмәгің алсу deyip, қызарып тұрайым мені. Яратам deyip әйтірге, рұқсәтлер сұрайым мені. Қайын ауған, қайтасы yollarıma, әлі ятларда болсаң да қайтырсың қолларыма. Дос, мәңгілікке дос. Көңел түрімнен йылмайып сен өз, аллар көрдім алмадым. Güller gördüm üzmedim. Ağam suda yaşlık uzdu uzganın da sezmedim. Nurlat bir ya. Tukta yangır, yağmalı. Sağış bastı көңілімді, аңлалы. Sen тоже benim şiirlerini bilesi ikenimi? Edem bu şiirlerini bütün Tataristan, bütün Tatar dünyası bile. Alar zatı mınamınsın bilmiler. Ayşısı? Mınamınsın bina ağa beyip şirlap ko'rsatsam o'zim lishni. Davay. Bas kızım rezide, sen basmasan men basam. Senin baskan izlariga men takiterib basam. Şuşa oldu mu diyor? Bana bulay mıyım bana? Bas kızım rezide, sındır ilan daktası, sındır sağlı ilan daktası, kalfas duran akşası. Bas, atakaz, rekatlansın anakaz. Nerede жырлайсың? Извиняюсь. Bunысы ауыл халық ижатынан еді. Әйда бірге кетті. Баста сізіне, күстемесін өзіне, қайсымызды сайлайсыз мен айтшымызға резиде. Нәрсе болды егітлер? Дұррақ. Мен мұнда музыка тыңлайдым әлі. Селфи. Қазір келейді. Молодцы. Bugün indi yaxşıрақ. Barabar, sen de tavuşun üstünde işle. Sen de büyülerini biraz şımart. İrtege şuşundan kişki şeyler şıraşırız. Paka. Неше күнде кешке шейін, бүгін? Үзді. Халық sınamışlarına şansam. Халық sınamışları bütünleydir üstümün iken. Öz ömrümde birinci tapkır şunday hal. Birinci tapkır benim bilen selfie düştüler. Болмады бұл. Болмады ма? Yok. Менікі болды. Yok құтлайым. Бары бір өзімді кейте шақын мен ала берсем. Бары бір менікі болашақ ол. Мен акым.
Жаңа Илсия. Нинди Илсия? Нишегинде нинди Илсия? Бәдретдинова Илсия. Бәдретдинова. Ана киздем сәй. Андамай. Көрсін, ана. Olmanay. Hayırlı iş, hayırlı iş. Elbet bu. Hayırlı iş. Nasıl Firdevs? Firdevs. Kaya benim miçta kaya. Firdevs. Cemalet, men bölekegine sırımda aşam, bir katı köngül sıngan vakitlarda, en birinçilerden bulup şaltıratadırgan kişim, bıraktım, dostum, yakın kişilerimden birisi. 3 sekund içinde bütün problemlerini polklarga salıp bere ol. Jamal bektem deyip. İki güne söz bilen oturtadırgan kişim Firdevs. Men seni şunu emek yaratarım. Men seni bir koşan etkenim yok ya. Mene bugün tuğan günümde ofisial rövüşte bütün Tatarstan hem kelgen konaklar kalkalında men seni merhabetimni anlatam. Bu bıraklarşa. Bu bıraklarşa. Allah bergan bolsa birer koşan ulgayıp bitkenden soň birakaya üzümning motor iyinde mish ortunda sırgan yurgan astında rezdekeyingni quchoqlab uzgan gumringga natijalar yasab yotganda o'z baxtingga o'zing shoq qotib yotirgan nasib bo'lsin. Ota papier bo'ladi. Ota yashaqda ko'rsatdim deyishimiz. Ayda uchragansın hali turmuş yıllarında. Elde şunday bağlarımız bo'lgan. Men bekor adam seni deb jırlab, muriddavizni quchoqlab jırlab yotirgan nasib bo'lsin. Menga bugun Shaltiratar bir ko'p yerlardan Firdus Tamaevning konsertiga biletlar topib bo'lami deb pulmoy bit men aytayim, biletlar sotilib o'tgan. Shuning uchun men senga zo'r shimalar olib keldim. Bunda o'xshanib qaytib ketirga deb bo'lsa senga bo'lak. Потому что нормальный сумка nasib yasha. А bizda Firdus bor. Bizda bek o'sal misharaviy o'stirdi. Aytayli, balokayim ko'z tiymasin uchun shapkanga milash botog'i tig'ib beradi. Люблю не могу. Былай. Көптен түгел жамағат, менің үстен телевидениеге бек ашулы хат yazгандар. Илсия Бадырдинова деген нәстәгіз біздің районға келіп сүгіне тұрған жырлар жырлап қайтып кетті дегендер. Сенің туралы да ашулай сөйлер. Имеш татар эстрадасында Тамай сүгіне де Илсия сүгіне, ишлеп сүгіне кейіндеймі? Міне сен елына 200 концерт қоясың, мен 150-ні 180-ні қоям. 15 жыл әрәттен, всего 5 тапқыр ішкімді, шынап айтам, ну пик әзбекенді ол. Шуны бетеді телевидениеге yazмайлар әймі, мұнда консилиум жиғандар мен айталар. Бүтән бір қошанда, bir qaydada bu jırında jırlama dediler. Şunun için jırlayım cemaat. Biz bugün burada şuldayım, akıllı, tamaşaşı jıyıllar. Просто iktibar bilen tıklarız hali. Süyüşüm degen söz anda gelme. İlsiye Bədretdinova. Şunday şista şapkadan Yigitler battır bulgan kızları kıynak bulgan Babam şakırgan şagımda begin gil almadan Men seni хочу жанымды SMS жібермеген Babam şakırgan şagımda begin gil almadan Men seni хочу жанымды SMS жібермеген Uğur yanıga kışakta Evyenlere kız şapta Maduridir söylüşkenler babanlar yerim şakta Uğur yanıga kışakta Evyenlere kız şakta Maduridir söylüşkenler babanlar yerim şakta Нормальный mi? Нормальный şu Evyenler kız şakında Sıkız vapşı bulmadan Kimse kızı yok dükkene Vallahi olmayı durmadan Evyenler kız şakında Siriyalı paramladan Dürmekten könüktüre bu
чатағы қонағыбызны дәшәсібіз келе. Азнақай районы башлығы Марсель Зөфәрұлы Шайдуллины шақырамыз, достар. Қайырлы кештер, есеңізсіз біз алқышлаймыз, һәм қонағымызды сәлемдейміз. Қайырлы кеш, құрметті достар, құрметті келген қонақтар. Шындап та бүгін бик матур бәйрәм, пирамидада, шундай Казанда бүгін өзіміздің яратқан жыршыбызның, достыбызның, братыбызның, туғаныбызның ұлы зур бәйрәме, кішкене генә юбилейына жиылдық. Біз инде шын көңілдән барлық Азнақай халқы исеменнән сені Фирдус шушы юбилейің белән тәбриклибез. Син бездә дә эшләп киттең, менә карап киттек. Син инде яңа үзеңнең җырларың, беренче җырларыңны шунда язгансың. Матур итеп туйлар үткәргәнсез Данил Сабиров белән. Бик зур рәхмәт сиңа. Без инде сине үзебезнеке, Азнакайныкы дип йөртәбез. Чөнки без сине яратабыз, сине хөрмәт итәбез. Һәрвакыт безгә килгән саен инде бик зур матур бәйрәм, икешәр көн, 10 көн бәйрәм итәбез. Шулай бит, Аллага шөкер дияргә кирәк. Бик зур рәхмәт Галия апага, Фәрит абыйга, шундай егет үстергәннәр өчен. Андый егет ул берәү генә, Татарстанда да түгел, Рәсәйдә берәү генә, шулай бит. Хөрмәтле дуслар, аның кебек егетләр юк. Ул инде үзенең эчтәлекле матур җырлары белән әтиләр турында, әниләр турында, авыл турында барыбызны да җылата, шулай бит. Ул инде йөрәккә керә торган җырлар, аны болай гына тыңлап булмый. Шуңа күрә сиңа тагын да матур җырлар, матур итеп үзеңнең гаиләң белән, иптәшең белән, балаларың белән исән-сау булып яшәргә язсын, бәхетле булыгыз. Бүген бик матур искиткеч концерт, татар җырыннан да кимерәк түгел. Шулай бит, акбаручылар да шул уклар, пирамида, иң яхшы тамашачы, иң яхшы артистлар, Фирдус Тамаевның юбилее белән тәбрик итәбез. Ура! Рәхмәт сиңа! Ура! 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 Хәмдулла сиңа, шундый матур бүләк Азнакай халкы исеменнән, безнең инде Азнакай җирлеге икмәк белән, кара алтын белән һәм бер үзенең чатыр тавы белән бай, шулай бит, шуңа күрә инде син монда йөргәнсең, монда матур итеп җырлап йөргәнсең, берәр бүлмәгә куеп, һәрвакыт Азнакай турында уйлап, безне онытмыйча, шулай матур итеп җырларга язсын. Юбилеең белән, Фирдус! Амин, шулай булсын. Марсель Зөфәр, рәхмәт сезгә бик зур килүегез өчен, биргән югары бәягез өчен. Фирдус Тимаев! Хөрмәтле тамашачылар, безнең менә Марсель Зөфәр исемендә, аннан Лайшның хөрмәт башлыгы Михаил Павловичмында бик зур рәхмәт. Аннан минем Самардан братым Виктор Шухавил абыймында, ул Саны күрәбез. Аллаһ мәгълүм бик зур рәхмәт барысы. Рәхмәт бик зур. Дөрестән дә бик күп танылган шәхесләр дип әйтеп иде бүген. Тагын бер кунагыбызны да билгеләп үтик. Әле ул да бүген залда кунаклар арасында Равилов Радик Әгләм улы. Чаллыдан һәм беләсезме, ул шушы баянны күрсәтелә Айрат. Шушы баянны бүләк иткән кеше. Фирдусның баяны баткан, беләсезме, суда баткан. Һәм менә Фирдуска өр-яңа шәп баян бүләк иткән. Радик Әгләм, рәхмәт сезгә. Алар шундый братлар инде, яхшы. Кибатлы бүләкләр бирәләр бер-берсенә. Шуннарга татарлар яратмый дишәрләрде, дагы. Татар. Интернетик Әгләм штурда тагын шуны әйтеп китәргә кирәк. Чаллыдагы балалар йортына, картлар йортына, авыру балаларга һәрвакытны булышып, ярдәм итеп тора. Бик зур рәхмәт сезгә, зур йөрәкле булуыгыз өчен. Әйтәбез, алкышлап алыйк. Мондый кешеләр чынлап та күбрәк булсын иде. Бүген барлык бүгенге концертка нигеде өлешен керткән кешеләргә барысына да зур рәхмәт. Без көчле итеп алкышлыйбыз, әйдәгез. Көчле итеп алкышлыйбыз. Без инде үзебезнең программабызда дәвам итик. Һәм сәхнәгә бит берсенә-берсе танылган җырчыларны чакырасыз. Алар Айрат шулай ук тәбрикләү сүзләре әзерләп куйганнар. Айрат, әйдә без нәрсә эшлибез? Аларның кем икәнлеген без җырларыннан танып беләбез. Син аларның җырларын беләсеңме? Хәзер Марат безгә уйнап күрсәтә берничә нотасын. Син әйтеп бирә алырсыңмы икән? Ничә нотадан? 5 нотадан. Ә мин аларның җырларын 4 нотадан әйтеп бирә алам. Әйт. Әйтеп карыйбыз. Киттекме, Марат? 4 нота. Бетте дә, что ли? Шул 4 нота. 4 нота.
Bu tigi yazlarda seni uçrattım deb jırlovchi Artur Marat. Yazlarda seni tapdım. Yazdan birinchi şaşırdım. Bugün o'sha İsemmisin? Haydi kişiler. Firdus. Sözleriniz heybetmi? Qanday Firdus? Temay deyin içine. Bizden temay qilib berdim. Brat. Temay brat. Selam. Brat bizni. Günlerim bilen seni. Şinkoyda qutlaymiz. Pazarlık sonundan bulur. Esenlik, sağlık, uzun ömür. Yamadan yanga matur jırlar. Rahatlanıp alğa tabada işlerge sığar. Sahne turmuşun uzun bulsun. Sağlık, selametlik dilimiz sana. Hem baxit. Balaların sağ selamet olsun bular. Sen молодец. Bir kişi publikka çıkarsın yama. Biz sana bağışlap bir jir. Dostlar mine brat diler. Bir motor jir toptuk hali. Mine har brat turunda jirliyiz. Maxsus mine şu kişiye hazırladık bu jirni. Bu bizge xas jirlar tugul. Jirlap qarıyız. Şu Temay bizim dost. Sözlerin bilip bitirmeyimiz. Bugün qarab jirlaymiz. Başlamağız indi. Yaş tabara bitindi. Şu an bir yazarek Allah'a şükür telefona da okşaştırdık. Telefondan qarab jirlıyız dostlar. Bratqa bağışlana brat degan so'zi bo'lashaganda jingil so'zlar bizga qo'shib jirlasangiz biz bek suyunalik har mingda olib kafamizga Gitti. Temayda bağışlaymiz bu jirni do'stlar. Bunda qo'shamaqlarimiz bilan brat, Xudo yaratgan dunyo tartibini anglar. Yıkılanmay, shiklanuvlarga bir qo'shanda yo'l bermay. Yozning aylanib keluvin ko'rar uchun, yuragimda tuyar uchun toshqin ko'shim. O'pgan oldinda bosib turganni sezam. Üstten kelgen dostlar tavuşu işitem. Dostum, ruhi dostum, sen bulmaganga ermiden yirak dostum. Gel, bizge birge, Xudo yazgandir dost bo'lirga mangiga. Tanıta olmam senin yaxşılıklarını, ayırsa da yazmış bizning aralarını. Birge bulur bizim ümitimni saqlayın. Birden bulur işin Xudaydan ko'chtiring. Birgalab. Telefonlarni qopizamiz. Yaldızımdan duvarsıman yağardı. Durmuş şu gün sıman, ötüp gitti ilergene orta morma. Sokulanasın kile gökteki yıldızıma, anlısın kilemik kilgen dünyaya. Nasibidir Rabbim dostlar bilen yaşarken. Haler kesip kan bolalar. Hazır mısın? Gitti. Baxit turmushda bor, ham piriga yetmas olg'a barir yo'llar. Temay, sen unutma, biz iriklik bor birga bo'lganda. Sening oldinda boshimni tuban iya, yashirmisha burchularni siylab yura. Anlayolmaz meni hechda qo'rqmay, sinovlarga ko'zlaringdan javob o'qing. Bir güzel senin şaşaklar aldı.
Alkışlar diyor Birlikten bizim dostlarının gidiyor Tataristan'ın ot kazangan artistler Artur Marat Türkmen. Rahmat Murat o'zingga. Benim icatım mendengina tugul, benim Türkmen'den de turar. Benim gruppa ol ikinci goylem desem de yalışmam. Çünkü anda şulay benim turmuş ihtiyacım, vatanım yeri. Benim 4 emektaşım yeri, birisi bir tuğan fizlerim. Abay degenden, ol benim abayına tegel, teoruna kalan kişi. Belki çaktanlık yüzü üstlerdi, vaskıta etti. Biz koyuna kirtip, birge işleybiz. Şu birge iştiren gruppada abay sünden çıkan yok. Köp vопросlarını üzüm buluşam, işleşirge. Bilet iltü meselesin. Bir vakitne tüge bardık, hem alar şakırdılar, güzel obraz olar. Yılda bile güzel kildi, alar beni kürdüler. Nişik ben Şuster'e alıp baram. Hem yine tekdim yasadılar. Firdus, ayda bizden alıp barışı buladı. Ben rizalık bildirdim, hem 2 yıl alar daşladım. Men endi uni ko'rib ulgurgan edim, narsasi bilan ol olashadi. Ham shunga ko'ra bir mezgilga biz yolg'ishmadik deb o'ylayman. Chunki Firdusda ol talant bor edi, ham ul ani durust yoqqa yo'naltib, durust etib ishlab, xalqqa ko'rinib, durust jillar o'zining motor jillari bilan chiqdi. Türlü vakit var ya, 30 kişi kelgen vakitte var ya, 20 kişi kelgen vakitte var ya. Biz bir kaşında saatine jillarını kesmedik. Tegidlerge aytayın, tegidler, nişik bar şoğa koyamız. Hemen şu vakit tegidler anlayı. Abay, tülememiz gerekiyor. Bu akşamına koyu kurtaga. Nerse gerek şunu alabız. Ben Firdus bilen 2007 yıldan beri tanış. Anın gruppasına buna hazır biz 6. sezon birge işleymiz. En birinci sastavdan bir indi. Ekranına sarançalar kebek, Kozan sahnesinde örmeledi. Birinci yıl 9 gün konsert. 7 gün filarmoniyada, 2 gün 12'da. Hemen korkup kaldım şunda. Hazır inişlerge, koyam oraya. Bu жерлар бит kıza kötü bir, demek beni yazdırıyor gerek. Şöyle taraf, men Firzar Martazin, Ayдар Темирбаев, Niyaz Valiyev, hem bir köp kompozitörlerden жырлар topladım. Yüzümdeki bilen birge koşup, bir tiligine bulmasın diye. Мен аны концерттерин карагам жок, киши сүйлөп жатыгы болот. Тигилей болайын, mesela sigara, тигилей де. Мен барым, буга шакырды мени, хатын менен бардык. Мен андай удовольствие урушать bir şey алганым жок. Мен как будто жынды bir шоуда отурган шекелди болдум. Әмдір апа мені көргеш, бірінші тапқыр, апайым сенің энергетикің күшті. Сен менің жынына қадейсен dedi. İcap dünyasında en kızıklattırmış ol sahne vardır. Grammerka'da. Amanda ayran dünya var. Kızlar yigitler, bizden kitiş, bizden. Yigitler, kızlar. Varsa bizden yigitler kızlar. Başlar. Müzik başlar bizden kadar yarım saatlik konser başlar. Prямо. Bitti bu kızlar yigitler. Kızlar mı var? Belki men kameralarına Firdar şunday eyvet, көңелі, добрый кіші болып отырғандар. Шыңға келгенде мен бек усал. Бек келіпсем. Бик үжәт егет инде, үзенекен итә торганы. Уңга сулга карамый, белә нәрсә эшләргә. Кешегә ихтирамны, бөтен кеше белән сүз таба, уртак сүз таба. Мен аны бик тә ихтирам итәм, яратам, ирләрчә. Төркемдә бүгенге көндә 14 кеше. Әле бу ел гына әз генә яңартып алдым. Чөнки яшьләр килгәч, яңа энергетика, яңа көч бирә. Телевизор
karab jalap oturaydım. Oğlum seni koşar şunday sahnelerde göreliyken deyip. Allah'a şükür görgen nasip oldu. Zor sahnelerde de Firdevs'ne. Allah'tan başlayıp bana şulay şehirlerge gidip. Endi Kazan sahnelerinde, Moskva sahnelerinde, harpa ayarlarına bulmadı indi. Allah'a şükür barısı da yaxşı. Büyük zor rahmet bulganlarınızga. Men sizni yaradam. Birge bolayık, birden bolayık. Kazanıp gidiyor! Hayır rahmet. Bu min ama. Тому перцу куча перцев. Yigitler, mişerler,
Bilek olup kildi gele. Polişo distaga kebek. Aşağımız mıylı? 1000, 2000, 3000, bilek mi? Что выбирает? Aşağımız. Аж давай. Avulda Firdus bilen dostlaşıp gitken edik avul taban kuylarına. Bir zor rahmet anardı. Anın yigitlerine tugan günün tugan günü bilen yigit tugan günü bilen kutluybız. Uzun demir, men yaşa, men yan, birge bulup kalayım. Büyük zor rahmet. Yeter. Büyük zor rahmet. Allah'ın rahmeti olsun. Büyük zor rahmet. Esenlermisiz, hürmetli tamoshachilar. Firdus, biz sizni Tugan Tel telekanalı isminden şu zo'r g'umr bayramingiz bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Do'stlar, Tugan Tel telekanalini eshitganingiz bormi? Bugün Allah'a şükür tur efirde Tugan Tel telekanalini ko'rsatdi. Har biringizni ko'ra olalar. Tuganlarimiz Boshqirdistonda, Rossiyada, Tataristonda ham narsa deb aytasimiz kerak. Firdus, sizga bizning rahmatimiz hech cheksiz. Şoşu Tugan Tel telekanalın Tataristonga tanıtırga siz bek ko'p kuch to'kdingiz. Sizni alдағы turmushda tep to'g'ri do'stlar, oila a'zolaringiz borsa-da endi isen sog' bo'lsinlar. Bolalarimizning izgiligini ko'rib yassin. Narsa deb aytasim kerak, mo'ng'arshi Tatar estradasida boshqacha biygan bir artist bo'lmadi. Firdus birinchi bo'ldi, hurmatli do'stlar. Olqishlaylik o'zi. Mo'ng'arshi Boshqirdiston qizi bo'larak Boshqirdistonda misharlar kim ekanini, narsa ekanini bilmaydilar. Naq Firdusdan so'ng mishar kim ekanini biz bilamiz endi do'stlar. Olqishlaylik. Shu mishar. Qanday aytasim kerak, vaqt qisqadir. Tugan Tel telekanalida ikkita naq Firdus deb aytgachda bitta harfinagina so'zlar kerak. To'g'ri, to'ri, tirish, tipirday ham titrandirgich. Rahmat sizga. Tamam. Büyük zor rahmet. Молодежь. Покайфуй. İşitti. Elimiz büyümüz. Durun bastı. Просто покайфуй. Tamam.
Firdus Tiamayev. Ay rahmet. 35 yaş. Yani o turmuşun başlandan çık. Yani min yaşayına başladım. Min bay. Allah'a şükür. Benim yaratkan gailem var. Tuğanlarım var. Eniyim var. Aşamışlı dostlarım var. Yaratkan işim var. Tuğra tamaşaşım var. Tarihka kalgan jırlarım var. Әйе, мен бәхетлі. 35 yaşa kadar kimler benimle buldular? Benim şahsi turmuşumda, benim icra turmuşumda sizge barınızga da rahmet etmesi kele. Kelesекte siz benden energetik alıp, ben sizden energetik alıp, просто покайфуем и все. Dostlar, ol sizden bile bәхетле. Siz aның bile bәхетле. Hem elbette aның kollegaları da bugün әлеге zor сәхнәгә bir artlı çıkıp tора. Şuna göre hazır biz birge kimni şakırırmız diye uylıyorsunuz. Siz sanap barasınız, kimler çığa, kimler çıktı, kimler çıkmadı. Güzel Urazova, İldar Hakimov, юбилей konsertinde karşı alығы sizlerin, onlar tebrikler getirirler. Güzel ortada. Hayırlı iş muhterem cemaat, ister misiniz hürmetli dostlarımız? İster misiniz? Siz burada mı? Firdus burada tuğan günü bilen kutlamak yetekşinden dostlarım. Aytırga kerak, idi mine bir ko'p yillarlik Firdus o'zining ijod turmushining boshida 2 yil bizning teatrimizda ishlagan edi. Ham endi bu mezgillarni biz esga olib, mana shu vaqtda ishlagan teatrda ishlagan vaqtdagi mezgillarni esga olib, anga berilmagan shu почет grammotasin ham bugungi kunda bo'lgan feslarimizni Bugun olib berilgan bo'ldi g'ala do'stlar. 35 yoshimda do'stlar. Shundan da o'qib ketdim do'stlar. Награждается Тямаев Фирдус Фаридович за заслуги перед театром первой степени, за все время гастролей в течение 2 лет, за 450 концертов ни разу не подвел, огонь, воду и медные трубы с нами прошел, знак качества и сертификацию получил, своими песнями в душу нам запал, искиткіш актерским мастерством удивил, на гармошке уйнап жылатты, қызларның йөрәген қозғатты, к сожалению, бик ұзақ тұрмады, сені біз жылы-жылы ұзаттық. Өзің яздың бүгін? Көрініп тұра шо? Жылы-жылы яздың, тақ-тақ-тақ отырып. Көрініп тұра. Рахмет сиңа, Фирдус брат. Біздегі yıllar үшін. Енді өзің гел алға бар. Юғалтмай яшәү кешен. Көчлелер сынатмай алар. Яшәгіл күчлі болып. 35-тен соң 100-гәчә яратқан жыршы болып. Бұл хатны махсус сақладық. 35-те тапшырам. Келешегін болсын, Тямай, бүгіннен де яқшырақ. Firdus Timayev, почетный грамота bilan bo'laklari. Alqışlar жетмейді ıslarının bir kişiге. Бұнда сабан тойда кебек. Eyдар, сабан тойда кебек bir пылесоста бөлек еткен болсаңыз мына деген болады. Пылесосты үйде қалдырғанбыз, ғафу етіңіз.
Indi dostlar sahnani Güzelga qoldırıq, rəhim edib jırlasın. Güzel Urasova dostlar. Indi bunu uzaqlatıb hadi qoşaqlaşmasanız da bular. Firdevsini qutlayıb dostlar, shundan da jırlab beyib, rahatlanib o'zimizcha, Firdevscha bo'lsin ana bugun. Şundan da çıkkaç, daha da jırlısı kilometrinde kozal savundurgan. Bizler özümüne jırlamayın. En yaratkan jırlarımızdan birsin bugün Firdevs'nin şu matur юбилей kısmına alıp geldik. Özümüne tügün. Radyo Piyonu yakşın bilen.
Rəhmətlər. Şimdi bundan qutlayırız Firdus Brat'tı. Hem de güzel bir şart var. Biz kaydarla görüşüyoruz. Türkü şu sahnelere görüşüyoruz. Hem de sahne altına şefkine jırlarının sözlerini yaplap sahneye jırlarga çıkarız. No, şimdi zato Halk bile, halk bile. Bizden de yaşlaşıldı. Rahmet Kozan, rahmet biz sizi yaratırız. Radikni kaldıram. Hazır şunu cidden. Güzel, güzel. Hayırlı gün, hürmetli dostlar. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы